one day ngiphakathi etekisini eceleni kwami kunomama ohleli nomntwana ngizwe indlala seyifikile phecelezi bese ngilambile nivele ngithi kungcono ngivule isikhafutini sami ngidle ngisathi ngivula isikhafutini umntwana lo angibheke ngelihlo lela kuharera ukudla nivele nimbukise lo mntwana hello nana waphilisa kahle yana kumnandi lokudla kwakho ya kumnandi lokudla ngivele ngimnike thusirayi wezinkwa adle acede makaceda athi ke yo yazi mina ngisalambile yazi nivele nimnike isikhafutini sami sonke ngithi kungcono ngikhiphe icoke ngiphuze nisakhipha icoke lo mntwana angibheke athi yo yazi isinkwe sibrown siyahamana mawungaphuzi icoke ngivele ngimnike icoke ayiphuze ayicede ngakhipha ichapisi esikhwameni umntwana roya wathi yazi mina ngiyakwazi ukushaya ibhamuza ngechapisi uyangikhombisa ngivele nimnike le chapisi senikwatile shaya phela le bhamuza yakho angisho ukuthi wakwazi ukushaya amabhamuza that day ngalamba indlela yonke ngaze ngachachazela